libhong kay aton mga tao pastilanhin ka mga agresibo iragin iinaw-inaw ngagin iino-ino kung hinon may kwartangan mahatagon asay kakatun kairuhan kandidato nga kulang panggasto haros di naasihon kay medyo pobre man lain talon irada paglalabyawan kay kulang man punuhin datong salit pag-abot hiton eleksyon sigurado may perdihon pero kung kwartahan ka madalilaan panya-panya sigurado ang butos di maiskip kung maarap ka man hukip tadaman na siring hala na birahi at may kwarta nga kandidato butusi huna-huna nira makakabulik ini sanglitin pabayan ang kandidato nga pobre hirihira maarap kung ito dumaog na babawiun anay ang ginpanhatag nga kwarta san unira himuon ang serbisyo publiko una anay bulsa pero ningad man pariho may tuhay nga kandidato nga ang hirap panuyo serbisyo para hatong publiko umot-umot na pagpulik nira hatong mga mulupyo lugaring kay kulang manhin kwarta salit di nadadara salit mga kabuktuan panahon hitpag-aro-andam pili ataan bubutusan tila kwarta ang basihan halabirahi asay taputusi iton kandidato nga napaithin pupri dirian kasalapian aton gigitpon kundi an umod na pagbulighan kablasanon bisan pa daw iton iyada mong itwarta kung dumaog pababayan na liwat kita pero aliin pupri nga paday